ndashimira ibikorwa mwakoze herukano mu kwezi kwa munani 2024 mukora fundraising ikomeye kugira ngo umukobwa wanje akore ubukwe bwiza. Mwakoze ibintu bikomeye avuga ubunani ariko mu magambo avuye ku mutima cyanzanye naje kurusha. Reka ngwazi ibi bintu bitaha narabibwirije ejo bundi mu rusengero wa aho nyoboye umugore ngo tutampeze arambwira ngo ubona atangira kumvubwiriza n'ukubwiriza ku muntu. Iyo umuntu yumvise ku gihece niho nyine umunsi yumva. Sinaje kubashimira ko mwagize neza, noneho aho jewe nabashimiye kaba mvuye mu Bugande naje kubashimira Imana iyo yabashimiye. Alexi, uko rafiki yangu, mimi nimetoka Kampala kuja kuwashukuru sababu mmenisupport na harusi ya mtoto wangu ikaenda vizuri. Sasa Mungu yeye mwenyewe atatamuka nini. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndakubwira kalite y'amatu. Sinzi iryo jambo ko byumva. Ndakubwira kalite y'amatu. Hiyo ndio nitaongea jioni ya leo. Nitakuwa kalite y'amatu. Haba n'abantu bagira kalite. Haba n'ibihugu bigira kalite. Haba n'abakobwa bagira kalite. N'abahungu bagira kalite. Ariko ijuru ryatumye ngo ubwire abantu kalite y'amatu. Shimimana. Hallelujah. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Amen. Ituma Imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Bituma Imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Ituma Imana. Bituma Imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Imana yo mwijuru. Bituma Imana yo mwijuru Hallelujah. imwizera imuha igikundiro ku mwami Ituma Nebukadineza. Imana yo mwijuru. Bituma Imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Umwami Nebukadineza arota inzozi ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli. Ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli. ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli. uwakunda kamcha ndetse kana muwana Izahabu mu ruganda
igeragereje umuriro. Daniyeli ntiyigeze mukira Uwiteka Imana ye. Habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarazi yuko yica kandi igakiza. Ibisigo by'intare yishe ubugingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse. Ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Yishira ikuzimu kandi ntikurayo. Ibisigo by'intare yishe ubugingo. Muzamure ibiganza bakigira amaboko. Hallelujah. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ushimiye Imana uyu mugoroba ikoze surprise ikomeye. Uduheza kandi guhumeka bara. Abazi ko ariyo yabikoze. Bazamura ibiganza mbabwira ikintu. Daniyeli ntiyigeze mukira Uwiteka Imana ye. Habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza. Yaragije ubugingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse. Ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Niyishira ikuzimu kandi ntikurayo. Nimuzamure ibiganza. Nange haleluya. Zibiri hari ikintu zikora. Haleluya. Murayumva neza? Nimundebere microphone naje mu kazi. Dushimiye umushumba. Representa na vice we n'abadamu babo na reverend n'abadamu banyu n'abana banyu, department zose z'itorero hamwe n'abakristo n'abakunda urusengero isoko ibaho. Muri abantu murindwa muri n'imfura. Turabashimiye cyane. Bumva ko mugomba kwemerera ijuru n'amatayo guhagarara kuri aka gatuti. Imana izi kugira neza. Uri muntu wese uri aha ngaha ibaho umugisha. Ndashimira ibikorwa mwakoze herukano mu kwezi kwa munani 2024 mukora fundraising ikomeye kugira ngo umukobwa wanje akore ubukwe bwiza. Mwakoze ibintu bikomeye avuga ubunani ariko mu magambo avuye ku chansa naje kubasha. Hari umugabo witwa Alex ngunda cyane uriya ubushize yarambamagaye ngo ko nditegura zagutumira ube kuri fure yanje nurangiza ubutumwa none ga komeze witegura icyawe kivuzagikora ariko ikingiki cyakozwe icya none mumumfashirize dukomere Imana amashi kuko iri torero rifite abagabo b'amayerekwa cyane. Shimire ikorari y'uru rusengo arya yitwiye Eshadari reka mbaramutse ariko rukiye kuri mwese zaba mbara
muri mu gukora ibikorwa byiza, kuko byiza. Abo bujara abana bazora muri abagabo n'ababyeyi muri ubu kubitire korari amashi menshi kuko bakora neza. Ibyo amashimwe ndabirangije, ariko ndoreka gushimira umuntu w'inshuti yanjye wavuganye ari Australia witwa Kamanzi. Shimire n'umugabo witwa Nyene n'umuyu ari muri Amerika. Nye wavuze ngo uzaba wadukurikirana aho uri muri Amerika, muri yo turimo nabo mwisharanye itoro rya fosi rya isoko ibohora hamwe n'amatari. Urakwakira ukwayo na amashira mwakongeye amashira. Nashimye ko mwabi kandi mwakoze kambaye topic. Turaganira kuri topic ivuga ngo ituro riravuga. Ituro rigira gute? Usome ibitabo bibiri abahanga bazi gusoma. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 12 n'umurongo wa 3. Murongo wa 3 wahabonye Yesu. Reka dusome Urasoma kandi Abami ba mbere 17. Abami ba mbere 17 n'umurongo wa 12 n'uwa 15. Ikaze gusoma. Reka dusome Yohana 12 umurongo wa 3. Aravuga ngo Mariya yenda igice c'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, yasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa be, wendaga kumugambanira, avuga ati, niki gitumye amavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo sukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura. Masemi yake yamekuja kwa sababu huyu bwana alikuwa jambazi mkubwa sana. Kandi ari we wari ufite umufuka w'ipia. Huyo ndiye alikuwa anahusika na hazina ya safari ya huduma ya Yesu. Akiba ibyo babikagamo. Murekera aho ngaho Yuda ndito mutinde. Nubwo yavuze ndiyaretse ariko uwo mutipe yarongo. Yibaga n'ibyo babikagamo. Kandi akiba n'ibyo bamureka. Mujura mukuru. Abami ba mbere 17, 12, 13. Ituro riravugira kumve umuriro ko wasibintu nahomekewe muri bibasiga. Pima soma Abami ba mbere 17. Abami ba mbere 17 12. Ariko nimara gutanga namwe Abami ba mbere Wafalume wa kwanza sura yake 17, 12, 13, 15.
aho okay. Aha soma kuko wenda ndaza fata umwanya wo kwasobanura Luka ibice 21 umurongo wa 3 n'uwa yo mirongo 23 ngeze kuri ule mjane ametoa mengi kuliko hao wametoa. Sukuma. Atuyeho yarategeye amatwi arakunguza. Mukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Nise guye amabo yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye itegunise amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe nizo twisunze gusa, nizo zituyobora, nizo zigirira abera bose neza, nizo zaduhaye kubyuka no kwirirwaho tugendera mu binyabiziga wagize neza abera baraha bose kugira ngo mwami Imana umve ingemu wagemuye kuvuga uyu munsi wa none ntaba ari twe ari we uhabwa icubahiro. Imbaraga za Isirayeli zimanuke, imbaraga za Isirayeli zisenye, imbaraga za Isirayeli ziridure, imbaraga za Isirayeli arizo zibanze. Lela lesiki talaban omeni yasika de tripas raveniza de koti talaban nezala kosi ritasho de forme ergan la iza sapor. Tuguhaye ikaze tugukomeye amashyi mu izina rya Kristo. Namukiriza umuntu mwicaranye mubwire ngo ijuru ryakugemuriye ubutunzi buvuga ngo ituro rije rivuga. Ndagenda gahoro gahoro nk'umwarimu none kugira ngo umuntu umve neza, kubera ko ubutunzi ni ubwanyu ngo niko nahawe uyu munsi kandi mukanakomeza kuzamura mu yindi level byose nibyo ariko ndi mutahonga kandi ni muranga ituro riravu. Jambo ryitwa ituro rirumvikana mu Kinyarwanda ariko ni igikorwa cy'izina rigira ibikorwa kandi gikorwa n'umuntu. Ituro ntiryakora umuntu ahubwo umuntu niwe utanga ituro. Yakwitwa ituro utararitanga, abaritanga ntibazakomeza kugira umugisha, ariko wowe utaritanga uri umuntu nyine. Hari amaturo y'ibyacumi, hakaba n'amaturo y'imiganura, hakaba n'amaturo y'amashimwe,
hakaba n'amaturo yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ayo maturo yose atangwa mu gihe cyabo, ariko amaturo tega amaturo guha ubutunzi kandi ubutaha. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndakubwira kalite y'amaturo. Sinzi iryo jambo ko byumvira. Ndakubwira kalite y'amaturo. Hiyo ndio nitaongea jioni ya leo. Nitakuwa kalite y'amaturo. Haba n'abantu bagira kalite, haba n'ibihugu bigira kalite, haba n'abakobwa bagira kalite, n'abahungu bagira kalite. Ariko ijuru ryatumye ngo ubwire abantu kalite y'amaturo. Amina, 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 usifiwe Jehova. Amina, 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 usifiwe Jehova. Munda mukiriza ati aravuga kalite y'amaturo. Ndavuga kalite y'amaturo mu nzira zitatu, kuko ni inzira 14 izindi ndazisiga. Nono mwene data zabone kwitegura zaze kuzikorera finisari. Ariko uyu mugoroba ndavuga kalite zitatu. Munjega amatwi kugira ngo mbasigire ubutunzi. Paulo yandikiye ab'Iroma ibice 12 n'umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bye bishimwa na Kristo, niko kwikorera kwanyu ukwiriye. Mbere yuko utanga ituro, we ubwawe ugomba kubanza kwitanga. Basi ndugu zangu, jitoweni miili yenu iwe zabihu takatifu yenye kumpendeza Mungu. Igihe utaritanga, tuzamenya no gutanga ituro ririmo kalite. Katange haleluya kiravuge kalite yangu. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya, Hallelujah. Pasalale ma. Nanavuga ngo nditonde. Mana mfasha nitonde. Abantu bumviye ikuru neza. Nimuheze Imana icubahiro. Nimukomere Imana amashimeshi. Kalite ya mbere nituro rihagarika marayika w'Uwiteka agahagarara akagutegereza, ukaza kuritegura ukamusanga akihagaze. Kalite ya mbere nituro udiringana na marayika w'Uwiteka ukamubwira ngo muzehe tuve hano undinde hano ngende nje kuritegura ndiza. Abacamanza ibice 6 n'umurongo wa 18 no 19. Nimundega amatwi baheze ubutunzi buri aho hantu. Marima kuvuga amagambo y'umugabo witwa Gadiyoni byatwara iminsi 18, ariko mupfunyapfunya mvugemo amagambo atatu. Nimuheze Imana icubahiro. Ijambo rya mbere nuko ijuru ryamusanze ari mu kazi. Gukomera kwawe n'akazi, n'abagufinansa n'ukugusanga mu kazi. Umunsi utazakora, Bibiliya ivuga ngo nzaha umugisha amaboko akora. Bisubiyemo. Number 1 kalite. Umugisha wa mbere wa Gadiyoni, Imana imusanga mu kazi. Abaza
ukora, aho azakuzamura nuko uzabukora. Munda mukirisi umumbaza uzukora cyangwa ndukora. Amina. Amina, Amina, usifiwe Jehova. Amina, ya. Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Sema haleluya. Haleluya. Icyakabiri ni Imana kumwita izina. Imana ntizakwita izina utagize icyo uriko ukora. Imana izakwita izina kugira ngo ikonfaminge ikikurimo n'icyo wayukora icyo ari cyo. Wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Ni ukuvuga ngo imbaraga n'ubutwari Imana yarije guheza morale Gideon iravuga ngo sha uri umugabo, ubundi ugomba guhabwa akazi kuko n'ubundi uri mu kazi. Ese baraguheza promotion ukora iki? Baraguheza inkunga ukora iki? Ni ya projet presence. Imana ibwira Gideon wa munyembaraga we ugira n'ubutwari, imusanze mu kazi ije kumuheza undi murimo. Ntiwahabwa umurimo, ntiwahabwa umudari, utagira icyo ukora. Ijuru ngo riragize rimusingiriza umurimo, rimusanze mu murimo. Isi izaguheza ibisubizo kuko yagusanze ufite iki? Ibisubizo. Hari umuntu utangiye kunumva ngo akomere Imana amashyi menshi cyane. Reka dange haleluya gere tube kabaririmba kugira ngo mvuge cyanga gatatu. Nimuzamurire haleluya haleluya. Haleluya. Bituma Imana yo mu ijuru Imizera imuhigi kugira ngo umwami yabukane neza. Okay. Shawe maso turanga. Nimuzamurire gaza. Dore bari abasore n'ukuri kw'Imana ntibazamuye amaboko. Erega ko murigirira neza. Nimwongere muzamure. Nimukomere Imana amashyi menshi. Icyagatatu ni umugisha wa Gideon wo kutarangara no gwishurirwa ubunini bw'Imana. Ba nyirarume ntibamutekereje kumubwira ko ari umunyembaraga. Igihugu cyatekereza kumubwira ko ari umunyembaraga. Isayo wasi yatekereza kumubwira ko ari umunyembaraga. Gideon akachukua karandere ya Mungu na kusema huyu ameniita kama mimi ni shujaa tena mwenye nguvu, singomba kurangara. Yamamubwira ngo muze tuve hano ize kuzana iki itu kalite yitu yo guhagarika marayika ugomba kurikora. Wabanje gutekereza ibintu bibiri, ubunini bw'Imana kucyo yagutekerejeho yakoze isi bose batarakora. Warangiza kubitekereza ukavuga ati singomba gucicika, ngomba kwinjira muri kalite y'iki yitu. Gideon aravuga hapachelewi mwanaume hapa, ni lazima nitoe. Reka nkubwire ituro ndiza rivuga utararika kandi ituro ndiritangwa utaratekereza. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ireba ituro rivuye ku buto. Warangiza kubikora marayika yamahaga akubitaga yabaye waze kabatekereza mukore meditation. Umuntu w'umugabo ijuru ritumye marayika w'Uwiteka kandi mu isezerano rya kera yabaga ari Yesu wenyine. Gideon haye mwene Yohasi usingano ari munsi y'igiti ngo abwiye marayika ngo tuve hano, igitekerezo cyawe kizakurura Imana yicara kuri cyangwa se Imana igutegereza kuko wabonye ubunini bw'Imana ibyo ugukorera. Tengeneza mambo. Igihugu cyaguha imirimo ndakubona ikintu uzamarira akarere cyangwa umudugudu cyangwa akagari. Ugomba guhabwa umurimo kuko igihugu cyabonye ko waciye amahugurwa kikabona ukwiye. Noneho Imana ibona Gideon kuko yaciye amahugurwa ndahandi yakoreye ni munsi y'igiti. Aho uri n'Imana ikurebe, aho ukorera n'Imana ibona. Icyo udakora Imana ndikireba ikureba kuko icyo nakoze nje kukurema yabona ukuntu utayikora ikavuga tereka mureke umunsi n'ugure wazakwetinge bamujanye rusororo kubera kuko Gideon atarangaye. Iramubwira tereka tuze kukubiza ngo wa munyembaraga ugira n'ubutwari. Areba garandere y'Imana n'imvugo y'Imana yamavuge ngo ahangaha ndi harangara umuntu yakije kuzana itu kalite ya mbere hagarika marayika kugira ngo uje kuzana itu umuzimani hakiri mu gitondo.
umuriro watse neza kuko numva ategura umwana w'indaro w'ihene ateka n'isosi. Ninde mugabo kuva aho twabaye wigeze kwikorera ugwabya rw'isosi n'inyama ngo arangiza zishire marayika w'iteka? Ninde wari wabikora? Ituro rya kalite. Bagediyoni bari benshi muri uwo mudugudu, ariko Gediyoni umwe niwe wahishuye. Ije gutangaza uyu mugoroba none, nturebe ibyo abandi bahishura, reba ibyo uhishura, kuko nutanga ituro rivuye ku mutima, Imana n'igihugu. Nicyo cyatumye gusoma Bibiliya yavuze ngo muri abo bagore bose ngo umugore w'umupfakazi harimo n'abandi bapfakazi ngo ahita atanga ituro ngo arakunguta. Umuntu ugukunguta amakiriro yiwe yose aho yarari aho agomba kurya akamarangiza abakire, Imana ndiyabavugaho barangiza wenyine gusa abari uko. Nta makuru nayanga tangira gushura utanga ituro rifite. Matayo no fatarari reka ngwazi ibi bintu bitaha. Narabibwirije ejo bundi mu rusengero wa aho nyoboye umugore ngo dutambeze, arambwira ngo kuko natangira kumvubwiriza n'ukubwiriza ko muntu. Iyo umuntu yumvise ku gihe cye niho nyine umunsi yumva. Uwo niwe wambwiye kandi sifite isoni zo kubivuga kuko yarabindi. Sindi ko murata siko nivuga n'ibindi, ko ndavuga kuko yarumvise amenya gakintu ampituro, arambwira ngo reka nguhituro. Uyu mugoroba n'uwawe tanga ituro rya imuzamu. Komera Imana amashimeshi. Korera Imana ntaruhombo rurimo, gukorera Imana ntaruhombo rurimo, ukora ubikuze maze wirebere, ukora ubikuze maze wirebere. Itangiriro 18 umugabo witwa Ibrahimu ngo arangize nawe ngo ahita akora igikorwa cy'ituro ririmo kalite. Umugore we ntiyayishurirwa ngo arangiziwe ngo arikora kubera kwitegereza neza. Ugomba kuba mu rusengero ukamenya ibyo ugomba kwitegereza bito, ukaba mu rugo rwawe ukamenya ibifi, ukaba mu gihugu ukamenya ibifi, kuko ari ugomba kubikiza ibitarazamuka bikazamuka, kuko iyo utarangaye uzubikiza kuko ari wowe gisubizo muri iki kinyejana. Kubwira aya makuru umugabo witwa Abrahamu ngo areba abagabo bose bahoraga bakiriwe yabeshuriwe ko abagabo batatu yama bahagarika arababwira ngo nyamuneka ndabingi timuceho muci wawe, muci waje byibura mu mano ku mazi. Yavuga ikimasa, yavuga n'amata, avuga amazi. Ari bari abantu ngo agera aho ngaho arababwira ati nyamuneka mucane mu rugo turebe ko twategura n'ibyo kurya. Nisyo y'ijuru n'abagabo batatu mu isazaro rya kera, uwa gatatu yari marayika w'Uwiteka ari we Yesu. Ngo arangize baramwemerera ngo bagere mu rugo. Ntiyabwira umugore ngo aba ni abashitsi tubategurire, abwira umusore wari ushinzwe igikorwa cyo kurya amatungo, wewe injira ufata ikimasa wa mudamu nawe uje mu gikoni umuriro ngo barangize ngo bavuga umuti ngo bazana n'ibyo kurya by'umutwe w'Abanyisiraheli ngo bazibana abamarayika. Iyo sadaka ya kalite izikora ikintu gikomeye. Iyo wayikoze ikora ibintu bitatu. Icyambere yishura amabanga utaruzi bakayagusingiza. Icyaka umuriro uraturuka ni muheze Imana ishuri. Ndabivuga mu Kiswahili inakupea kibali. Kibali ni kimu Kinyarwanda? Kibali urusha nuko wawe uburenganzira, nuko iyo utanze ibyo kurubona uburenganzira kubagusuye no kwijuru no kuri Data Umwana n'Imana n'Umwuka Wera. Uburenganzira
ubona ikibari, ubona uburenganzira. Kubera iki? Kubera iryo tu. Icya gatatu rikora riguheza icubahiro, sadaka ya kane. Iyo uyita ubona uruhusha n'amabanga ati tugiye kurimbura. None Abrahamu ngo ababonye umugisha, ababonye umugisha, ababonye umugisha, arababwira ngo se musanzeyo umukiranutsi, aba ni abamumurimburana, ababonye feva. Nta kindi cyatumye abona feva, ituro rifite kalite. Reka mubwire ikintu tunaniye muri iki kinyejana, ni ugwishurira. Birananiye. Mbisubiye mu ntugahishurirwa ibyo abandi bahishuriwe. Mu gukorera Imana uzozwishurirwa wowe. Nurangiza kwishurirwa wamuzamu, uvuze ngo icyambere bikora ayi data we rigwaza ishubahiro, rikaguheza uburenganzira. Iyo umaze kugera muri ibyo bikorwa, amabanga yari kindi urayamenya. Gediyoni yabanye n'ibigirwamana ndiyamenya kuko bifite konsekansi. Ariko umunsi yatanze ituro, Imana imuheza ubwenge bwo kumenya kuko mu muryango wawe harimo ibigirwamana zasanye umuvumo. Impamvu hari ibintu utarayishurirwa mu muryango wanyu bihari bikomeza kubakurikirana bigasenya ubuzima bwawe, nuko utaratanga ituro rifite kalite. Ariko umunsi uzarirekura, Imana izamanura feva y'ubwenge, umenye ibihaye bipfa uwereye muri pase ukageza naho urubunye, uzabimenya. Gediyoni ngo arangize, Imana inamubwira ngo kwaso hari ibigirwamana, ariko iminsi yose yahabaye ntiyigeze abimenya. Ariko umunsi yatanze ituro byo guhagarika marayika witeka, ijuru ngo riramubwira ati heri wanyu, ngo ahitarema komite y'abandi 10 bafyagiye abajinga b'ibigirwamana, hanyuma igihugu kira. Nta wundi uzakiza igihugu, n'umunsi uzahishurirwa ugatanga ituro rivuga bifite kare. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Muzamuri bikazi. Mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Eliya aho twaso avuye aho Imana imugemuri, agemuriwe n'ibikona. Imvugo y'Imana iramubwira ngo ugende Serefati. Yamubwira kapasite y'uwo mugore w'Iserefati w'abandi umupfakazi uko angana mu buryo bwo kumuzimana. Ariko iramubwira ngo ugende Serefati. Imana bati ngiye kubaheza ubutunzi hano mutari muzi, n'abishuriwe ejo bundi ndi ku musozi nimusenga Imana. Ariko igitagaza, imyaka yose mpagaritse imvura, noneho Imana aje ku kagezi, Imana iramugaburiye, noneho ibyo kurya birashize. Siposa ninde? N'Imana iramuhoriyase, genda Serefati, 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 mureke tuvugane uyu mugoroba neza. Ni mwese Imana ishubahiro. Sama ntimubwiyaga ngo Serefati urasanga hari inyama zokeje nizavuyemo, avuye urasanga umukino igitagaza kiraba. Umuntu avuye muri edikota yo kugaburirwa n'Imana, yisubiye kumubwira ngo aho avuye niyo yamugaburiye, none iramujanye ku mupfakazi. Eshero y'umupfakazi, agaciro k'umupfakazi namwe murakumva ukuntu babasuzugura, n'ukuntu babatuka, n'ukuntu babariye ibyanyu, n'inka zimwe baraziriye. Noneho Imana barivuze umuntu uhagaritse izuba, inka n'imvura ndiyagwa, noneho Imana iravuze ngo genda ku mupfakazi. Imana narashuri, Imana waramishuriye, ni mu bintu nashuriwe
Wow, 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 wow. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Indirimbo zimaze amezi 6 ziri kuri YouTube. Kuni murazifata. Zo n'indirimbo. Nimutegerere. Ituro riravuga. Kalite y'ituro ya kabiri n'ituro yuzuza ikigega cyawe kigakomeza cyaguka. Kalite ya kabiri n'ituro ryuzuza ikigega cyawe kigakomeza kikaguka. Ariko mumve kiraguka bihereye ku magambo abiri. Cyambere wumva ijwi ry'umuhanuzi. Namba 2 ushire mu bikorwa. Ikesa uzanira amazi zanda genda utegure n'umutsima. Mama umugore w'abandi basigaranye agapfukangana no kurusha. Ngaye mu abagabo mwe muri aha b'imfura. Ninde muntu wobwirwa ngo sigaranye n'agapfukangana no kurusha ngo turye n'umwana wanje twifire wasura kuvuga ijambo. Elia yamavuga ngo sikiliza mama, enenda ukatowe sadaka, mimi nabii ninaongea. Agaciro ko kumenya umutambyi no kumenya ufite amavuta kukurusha no kumenya kuko uyu ni general, uyu ni colonel, uyu ni major. Umunsi uzabimenya uzagirwa umugisha. Ariko bukivu utaramenya ko hari ukurusha amavuta gutanga ituro kwawe kuzaku para. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokubaza. Shetani anakutamani, simama jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua 10 mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Nimusamwe. Amen. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, songa mkanda songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Nimusamwe nikasa. Haleluya. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, songa mkanda songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Yame nimutekaga amatwi kugira mbabwire ikintu neshuriwe kuri iryo jambo rizarituma ikalite ya kabiri yo kwaguka mu buryo bw'ikigega, mu buryo bwa finance. Iyo watanze ituro rivuga amagambo abiri n'ukumvira umuhanuzi, ukumva kumvira ukumva kumvira ukumva mvira kumva mvira ukumva. Tangazo, sikiliza tangazo. Sikiliza mambo hapa. Kurekura si wewe, rekura nao uwuzuza ibigega si wewe. Rekarivuge tanga wewe naho ukumugisha si wowe bishinzwe. Kandi numara gutanga reka kugenda wakurikirana ngo seriri ya turo ikori. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, funga mkanda songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Munda mukiriza umubwire ngo wowe uzutanga gusa ibyo kuzuza aho wakuye si ibyawe bifite ubishinzwe. Tangazo
mambo yanezerewe amata turimo gutanga amaturo tuzukunda zagenda wewe tanga ukunda zagenda ndibigushira numara utegereze kwikigega kigera gute cyago umugore arumva hariho kumva hariho no kumvira ushobora kumva ariko ntiwumvire aringala sangalale pendela le sanda ingangala kangaya sikalo hey Bega sante ziza ko gutinza umuntu angala sikakale barangise arakarangije mu masaha asanga biruzu biruzu impamvu yahuye n'uwo mugisha kalite ya sadaka inapanua kagala zako kalite ya sadaka kalite hii sadaka ubwoko bw'amaturo cyangwa niki kalite niki mu Kinyarwanda ubwoko bw'amaturo nuko kalite birumvikana mwese muri abafarasi nuko uzabutubikigega cyaguka none abantu bakazavuga amadolari ndazavi wawe amahero ndavi wawe amapaundi ndavi wawe uzugenda kuversa buri cyumweru n'icubese uriya mugabi we ntanyatsi zimubaho oya yatanze amaturo afite kalite yarumviye arumvira yatanze nta bintu byo kwirirwa kurikira Imana ngo yamivuga ngo kugezaho umunsi imvura izagwa abantu bagahinga bakeza niki kigega kizaba kivuyeho hanyuma umwimbo ubone kuza nimureke gukina n'Imana Imana si cyo kibazo nitwe twabaye ikibazo turatanga twarangiza ngo nije umugizi wowe uramugize wowe iforoma yamuforomye kuva yavuka wari uhari aho yavukiye mu murenge wabusaka itangana cy'abantu ni wari uhari Inyamagabe ndi wari uhari Kimironko ndi wari uhari ngo nije wowe uramugize wowe ki koma wawe uramugize gute itangaza kira ngo nitwe wawe nimwe mumugize wawe ngo nitwe tumugize itangaza kira amata yamoye n'amashereka yose nyokodi yarahari nabene wanyundi bara ngo barangize barakura bashobora kuba barakuze muri situwasiyo idafite umurongo ariko kuko ari mu iforoma y'Imana amaze kumenya kumva no kumvira aritanga ku murimo w'Imana Imana iramuzamura imaze kumuzamura ufite imbaraga zo kumugwanya waza mu ijoro hari umugabo muri hejuru waza kumanywa hari umugabo muri hejuru waza mu gitondo hari umugabo we uri mu hejuru amavuta yasizwe siyo wasizwe wanda yere ngo sinumulisansi reka mubwire intumwe imirimo zakose nta muri lisansi wari uri ubimenya nibwo buzima Isamba horadashira kubimenya nibwo buzima Isamba horadashira umupfakazi abana na Eliya imyaka yose ikigega daha bakari agafu ituro ryo kukiganza urusha radaka inonge reka tange haleluya 3 zigarura abantu mu kibanza cyo kumenya gutanga ituro rivuga nimuzamura ibiganza haleluya saba hey Eliya ngo arangize ngo abone imbaraga iyo twahuye na bene iryo turo tugira imbaraga zo kuzamuka Karumeli tukagira imbaraga zo kuranya no guhimbaza tukagira imbaraga zo gukora iziriya mbaraga zose muze uranyakaye ngo aracyari ko atarama igitaramo abahungu bafite 17 bakajana nawe amateraniro atangiye n'abandi batarayishurirwa ya jambo Paulo yavuze ngo mutange imibiri aracyari ko commandinga igitaramo kikagira umurongo n'abantu bafite imyaka 17 bakananirwa commandinga igitaramo umuntu yaririmba agasabwaho
bashize imyumbati mu kanwa yananiwe kwikasha ariko urebe uriya muze ngubwire nugira umugisha ukagera muri iyi myaka ya muze uza wagize umugisha ni ukuvuga ngo umugisha we sante yorwara na malariya ndiyobona hirya ishaho nawe uri mu rusengero ntuhimbaza uri mu rusengero nturamye uri mu rusengero dutanga icyacu uri mu rusengero dutanga amashimwe uri mu rusengero turashigikira imfubyi n'abapfakazi nurangiza ngo pastor mudusengere Imana tugire neza ihere kuko natwe ko tugira imbabazi se tugasenga ngo nubu ndurasubizwa usidasubizwa ntibyapfiriye kuri bipfira kuri wewe kudashurirwa ngo umenye icyo ugomba gukora agafukangana n'ikiganza gatuma Imana yuzuza nimba ushaka ko ibyawe bikomeza kuzuza rekura icyo ufite n'umutima Imana yagushizemo kuko ndaturo ritori habaho karite y'ituro. Umukobwa witwa Sifa w'umugogwe ari Gisenyi ahangaha ni hari ageze mu bana babiri umunsi umwe atanga ituro aratuzimana bari kumwe n'umugabo witwa nuko ino hano bakubona asandi kuri hano we muzamumva ibi wazanye amata Imana ikugire neza no uyingira bige muyumbi utaramirima bari turi kumwe bari afite ministeri yitwa ngo ni nayo dore nguyu kugira ngo Matayo azavuga ibintu ngo bavuga butumwa nabaza bakabisha turabagabo bakukabisha wabona umugabo ufite abana barindwi abigisha akora n'ibikorwa umurevera ngo naje gukabya muzi ibyo ngomba gukora se ndabifite ngomba gukora mu gitondo n'imvura ijoro n'amanywa baturi kumwe Sifa imyaka 18 adafite umwana iby'Imana ndi wabibona ku busa hari ituro rya kalite rivuye ku mutima watanganye urukundo rizarigeganyeza Imana igakuraho ubugumba baturangiza azana amata utazuyamwa nuko tukureke ugomba gusengerwa kuko utamwa amata n'ikindi kibazo kwisi ngwarangize atagura n'ibiryo byose muzi bazabazimana umwe nari mvuye Kampala dore nguyu ni wari mu gikoni ngoma tugira gute waje kuba saa 8 Imana yamivuga kuri Sifa iravuga ngo si ubugumba burarangiye umugabo wiwe yari umupagani amukubitaga buri munsi akamubwira ngo uri umugore nyabaka ariko icyakweza abana bava mu ijuru nande n'amata ibiciye mu ituru ry'iki amata manzurake kugenda shiramo gisirimba shiramo gisirimba
twazigira nkomeze Imana kubera amata umudamu wayishure kugabura umukozi w'Imana reka mabwire iyo tubaheza ubutunzi bw'ijambo ry'Imana tuba tuje kubabwira principe y'amahame y'ijuru uko si wowe wa mbere Yohana igice cya 3:16 Imana ikora umushinga wo gutanga uwundi muntu wabikoze uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Reka muri rasa vuga ya magambo ndi muri kalite ya kangahe ya kabiri ituro rya uriza rya guriki ikigega ryagura ikigega gusa ryagura n'impago zawe rikagura urubya rikagura ubwenge ndamanutse Bibiliya iravuga ngo Ana ngo abona kuko ari wo wikerereje ushobora kurwara indwara yo kwikerereza kuko Imana ndi yakuremye ngo ube mu bakerererwa yakuremye uba mu bantu bari simati kandi tuvuze simati ni mu mutwe no mu mitekerereze no mu mikorere zitatenge PPC partire de vosani ansika warangize aravuga ngo igihe ntinze hano irama kirahagije ngomba kuzamuka ahantu hari password iri muri jewe ningira icyo nkora ituro rigomba kwagura ngo arangiza asigaye Samuel Imana iravuga ngo reka kubwira amatungo muyafite amasho murayafite ariko ubwo usize ya Samuel ngomba kugira ikindi nago reka nkubwire kongereye abandi bana b'abahungu basanga Samuel batatu babe bane n'abakobwa n'umukobwa nawe asubira agendeho nukuvuga ngo Imana yo mu ijuru ihita yongera Samuel abandi bana Samuel asigaye Shilo ariko umuheza abandi bana bangahe batanu kuragira ngo bishimana uzabibona gusa kuko uri muremure ndo kubesha ngo kuri inzobe ndo kubesha ngo kurangije kuri Yerika ndo kubesha akitara kurkwima ikintu cyose uzabona nukugira kalite y'ituru tanga bikavuga aho ubona tuba mu mugisha tukaba mu munezero twavugana n'abashumba ati karibu abandi bakadutumira akitara kurkwima kukwezi kuva mu kwezi kuri nowe nari bifite ubutumira 14 bwose ndabuhagarika kubera inshingano ndabwira ngo nta mwanya ntabwo ari uburebure no kwiga cyane ariko turimo kubera kwitanga Imana ikadusingiriza ayo mavuta bizareka kubivuga aho navukiye n'ejo hasi mu bibogobo yashitse kurukima n'imuje sinohabwa gatuti ariko kubera Imana naritanze mu murimo wayo isingiriza ijambo n'ubisi kirankurikirana ntabwo ari ubuhanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icubakiro igitumye ukiriho ko babika abandi bashyingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bituro mbese iyo ubirebye wowe ukibaza iki reka baho ubutunzi ikiza gituma Imana ivuga none ikongera ikavuga ejo nta kindi n'ituro amakuru nayo umuriro muri uru y'abakarudayi ibwira Iburahimu ngoza ugira iki umugisha watandukana na Loti atanga ituro 13:14 iryo Imana cyakindi yavuze itaragisoza Venseka iratambuka igendana na Iburahimu itarasoza bagara mu myaka 90 Imana ifite muri santa ibona kuvuga ivuga yagize gute atanga ituro riri kalite ngo arangize akiritanga gute yamivuga ngo mu gihe kiki ariko muri uriya bakaruda yari yavuze Imana ishobora kuvuga none ariko watanga ituro amasezerano yawe akama yihuta yose akagukurikirana ukazugenda winjira mu bisubizo kubera iki kubera ituro tangaje muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ituro maze imisi utanga Imana yihutisha ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo kanangirize kuri iki kintu kalite ya gatatu
Imana ivuga. Nimuheze Imana icyubahiro, nimukomere Imana amashyi. Kalite ya gatatu ni ugutanga ikintu nturebe agaciro kacyo ukakirekura. Utarebye agaciro nimundega amatwi. Yesu ngo bari iwabona ba Lazaro bitegura Pasaka, hazamo umudamu witwa Mariya ngo azana amavuta yaguraga denariyo 300 munuze. Ariko naratangaye abantu gutekereza, abahanga babiri baravuga ngo ni amavuta ashobora kugura agahemba umukozi ukora muri guverinoma y'u Rwanda muri ico gihe umwaka wose 12 mois, amezi 12. Ayo mafaranga yatanze niyo agomba guhemba umukozi. Ngo arangize uwo mugore yareba agaciro kayo mavuta yamayazamukana, ngo arangize ayamena ku Yesu birenge, afata n'umusatsi wiwe waramuhana. Yuda ngo arangize atangira gusakuza. Umunsi uzabona utanze ituro abandi bagasakuza uzabihorera. Dimansiyo yabona ugusakuza, ariko dimansiyo yawe ni ukurekura. No kuvuga abazavuga ntibazareka kuvuga, ariko dore uzuvuga iyo avuze bose baza baceceka. Yuda yamavuga ngo igitangaza kirabaye, ba Yuda n'ubu baracyariho. Nugira neza baravuga, ukora neza mu muryango bakavuga, wakora neza mu makwe bakavuga, wabaye musi bakavuga, ngo nawe azakabye, nawe agenda uzakabye, icyo wanya kurusha uzoza wemera. Warangiza watanga itwererano, ngo nawe ngo yarasaze, ngo azavuga ngo kugira ngo bamurebe. Reka kubwire, iyo ubona uwanya kurusha ikintu cyo gukora agatanga ituro bivuye ku mutima, tureka amakomantere kuko byarakunaniye. Ba Mariya bari benshi, ariko uwashuriwe n'umwe arangije kuyatanga. Yesu aravuga ngo yakoze igikorwa gikomeye. Nimugende mwinjire mu ijambo ryotuma ibyawe by'agaciro utabona kuko aribyo biremereye. Umva ikintu Mariya yabonye, yavuze ko ningumana ya mavuta simbona iby'agaciro, kuko agaciro ni uwandemye, kandi nda jambo nda Yesu nta marayika nda wundi, bose n'umwe. Reka njane ibyanje n'ibikeya umwaka wose se nabirya bikarangira, ariko Yesu navuga ijambo arahindura systeme kuri jewe n'abantu bamenye kuko naje nagize gute yakoze igikorwa. N'abantu nibashaka ndi babimenye, ariko shakisha ijambo ryotuma Yesu avuga. Mwakubisa kaka sinaje kubashimira ko mwagize neza. Noneho aho jewe nabashimiye kabamvuye mu Bugande, naje kubashimira Imana iyo yabashimiye. Alexi, uko rafiki yangu, mimi nimetoka Kampala kuja kuwashukuru sababu mmenisupport na harusi ya mtoto wangu ikaenda vizuri. Sasa Mungu yeye mwenyewe atatamuka nini? Yuda mwavuze nduru, bayuda tibazare. Ngutangarishe niri tangazo. Wowe vudukana umuvuduko wo gukorera Imana, nababwiye ngo ubyuzuza aho bivuye si ibyawe. Tanga wewe hanyuma uwuzuza aho bivuye. Hari umugabo ushaka kukuvuga n'umuntu azagira limite, ariko Yesu navuga ko utanze azagucira inzira hatari inzira haboneka inzira. Ese burya Sifa nari namurangije nani? Sifa nari namurangije. Nari narangije Sifa. Nimukomere Imana amashyi. Ahita Sama abyara umwana w'umuhungu, kandi Imana iravuga ngo azafite ikibibi. Shimira Imana izitanga n'ibimenyetso nubara, ariko iravuga ngo azakubagana, azoza amenya ibirahure, tukamukubita. Kandi mu bana bakubaganye niwe wa mbere yitwa Edi, umuhungu ufite ikibibi. Karangise Imana ngo ntukamukubite, numukubita azapwetinga agenda. Imyaka 18 uri umwana, Imana igomba gutanga oda izi kuvuga niyo ya mbere. Ubu nyine ndagira nimba ageze muri batatu, yejo bundi bangahe? 2 n'umukobwa nakitanga kubera akajerekani ama ituro rya tubabwiye bari muri Bibiliya, tubabwiye n'abandi bakoze hirya Igisenyi, ntabwo ari
abona abandi bafite umuvuduko wo gushira bagakorera Imana kalite y'ituro ryabo bituma ubuzima bwabo bukomeza. Je kubera kwitanga gukora Imana sinza ndwara sinzi abandi zaba ngo malaria yabafashe ituruke kwana abandi ngo barwaye makonyanga ngo imiti zibarya inje ngo abandi ngo igifu cyarasaze nikibasarane ariko kwa matayo ndi musi kiza ahunga nukuza ngakubita ibishimbo byaza katse umuriro amata yakarya kuko turi muri Yesu ubuzima bwose buba buri hamwe. Nuba barahanga ngo igifuko kira hindura system. Hari umugabo uzuvuga ibintu byose bikaranga, hari umugabo uzuvuga indwara zigasohoka, hari umugabo uzuvuga ugakora ubukwe, hari umugabo uzuvuga ukabona viza bitakugoye, hari umugabo uzuvuga abana baba bakigana n'abaministre muri Amerika, hari umugabo uzuvuga ibintu bigahinduka abantu banze kubihindura ariko bigahinduka. Nyamoneka ni mutangi ituro rifite kalite, ni mumara kuritanga hari ibitangaza muzabona mutarabona. Ni mureke gutunga kudashurirwa, ni mutunga gwishurirwa kugira ngo ibyo mukora bibavuganire byagura n'ibikorwa byanyu mukora. Muhaguruke. Yandirimbo yanyu ya Shaddai purchase yandi mwarireze mu myenda nziza cyane cikamo abera imwe kabayiri gira dusenge uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira, uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira, uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira. Abera tuzaguruka umunsi umwe tujye mu ijuru, yego twisangire Yesu wacu wadukunze. Abera tuzaguruka umunsi umwe tujye mu ijuru, twisangire Yesu wacu wadukunze. Uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira, uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira. Ngiye gusengera abantu bahize imihigo ariko kugira ngo barekure umutima warabafu. Abantu bategura gukorera Imana ariko bagahura n'imbogamizi. Tambukana imbere tubasenga. Uzaba ari umunsi uhebuje ku iherezo ry'amarira, uzaba ari